Hey. Is this one? Yeah, well, more machine smile as well. I take him go shot cruier till Liam. Oh, you're digging this. Yeah, well, I'm digging that card. A card, yeah. Hi, can I go Martin? Could you want to get you? Oh, I'm actually really excited. I don't believe we'll Joe Shani to you. She's not in London, maybe. Yeah, she got a PR, high flyer card. What's that Sophie Rees Jones? Post like Prince Edward? Oh, and Sophie's and yeah, but she has to tag him chance way hard from your feet. Ta galler die. Haha, Sheila, very funny. Actually, we she apartment Joe Shani la hidinya. Ta PR company ikke. She Joe Shani an executive it. No mai. Da vec an apartment. Well, penthouse in Lord Ija. Fun yo bra more brand the Machar Thames. Chance be go sports car aquí. Man go vet raw BMW convertible. Mad. Ken Derek? What's that session Hila? Hadr Pew. I Salem had Aston Martins, look. Did the Warlands in Liam. Kaka bar last Aston Martins and the BMWs. Brand Michel Mach, wat in mijn gorto. Get their shoes. Could you Vasa, Vanessa? Oh, right. Anyway, Caromwoods. Oh, Joe Shania. She gets the stack galia through the night. Oh, good night, did it? We'll set them with their fat talented to go on Shania. Go how do you, Joe? Natural carty ga PR. So she on outgoing. Catu costa le hila. Oh, be my soulish. Ah, Denise, we mar Jennifer wahi matu. Martin what? See she's in chin from a croissants yasa and Galia Well, Dana Mission Cafe so. The shagenta hana fin. Na mai taste come from nam shot na Nolan to tear Margie. Nish coffee agus croissants. Na tisn't Madame Cell card. Come mad, Angela. Do you give her Margine? Margine why? Oh, the brown or him. The sulagam na will make her star happy families. Here I guessed at the shin. Tada. Ta coffee on, what ta do a yeri. Yana mama could chain, ni mailam roll larger. Right, Denise. Be me she severe, but it was too ray. Come on. Ni liggin and dalam mullaga kararam le croissants agus coffee de mamisha hassa, Denise. Ni rushi akadina breakfast da. Shut at ta. Agus is tassa mo ininsa. Ni mordi kivni shin. A kogushi oam hu da liggin di. Mum, not be melodramatic. Scoraby, ni rumaga in shin the fearinya. Vi shi marshin riev, eg santu ehan rod the viogam. Vi is eg the wami away. Is kavin la murawan for ma babo crawley la haim of rechla. Couple lani yesh and Roma able to chalk the air. The Auntie Angela, Teresh Aircara Wallow in a Shomra. Hui musja is for me eg sugru le mohabug, eg liginch arhiger lehie. Agus ta she Gary and Rod Kierna a yanu a rish. Kier ta guessed at. Ta aid arhigol inin agam sagas near clan or be ekisha. Ni bobog me. Ta she shock crack on te. Seriously? Denise. Neil achni agad arhi femur at agam se. We mag swing you go. Let's go machine is farther than virtue again. August the Angela Jerry here. Go we much arch le Kayla. And virtue again. Tussagus misha. Oh, Jan and Shaquille. Ni and Shaquille are big. Tushit the rash Gamalia Glee. Bin on plan at Reeve. Oh. It's Feder le plan na a ahru. Radio Papa Restaurant. Hi, Joe. Oh, you heard me. No. Right, so. Fek mention you. It's long forward. Bin Joe. Bye, Laura. Oh, we might let a blame extraordinary connection go galia. She'll curb bus her fall. Imagine. Joe Shane, your bus. Top at the top. Well, by arms, I'll share see if you could so sick a station. By trocht over the economtion. Carol Gary Let's let's nag it. Well, agony's right. For flukes sake, Tiana. Harataka Shaw. I mean, that's some say data got a racing chai cut them, I Is it Yonsha? Tamagamala shall shall I shape Liana. Joshalum go shangalum, I tell him a hardulum, give me shagalamala, blah 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 blah. Then, Tamaga morning, Alice, no some good day be hearty and Tamai get it, head well, I did, when you lump, give me some 2 timer. Well, Jeopardy God has some to get in him. Not well. What part of hot done them? Not well. So, get you to Sliam? Cared. For literally, she lumach. We are going to 2 timer. I mean, which I like that one.
Some tad of fui. Oh, yeah, we should go to the annual leaf in the course station. Ken Tom and Norch McGuinneg my shake chacht. You're a kind of Arab. Ach, nach in a fog will me and shaw. Dorch too long phone cora. Ah, right, not call you Quagan. Nach friggin' ban at yacht a vetch. Ban. It's come a fair no ban, Tonina Shagan and shaw. Redneck feller up, bio bahich. Redneck feller up. Is ein immerche. Brenna. Is kin off we cousin cheat. What boy dead, huh? Shinnan fawn nach word she'd had no rin on whole con an environmental impact study. Fi she'd bally a load on Gevra. Ach, ta finish agan an ish agus kaya dochus shasablin. Hello. Seamus a ba. Is mis an míor cuiinethe ó dúchas. Valerie Hessian. Bhí mu de caiintear an bhin. Oh, we by dead. Oh, the first lad. Shut the Marcus and Joe. Hello. No, ní an service on you. Yeah, tá nibh ceartad. Brenna, do my grown with right? Freaky winners, Vanessa. Leis an lachtééis tá litir go an seo ó bhaid agus tá feib ag se le creide ná creid le fear. Se har de Jersey. A híle tá má gealta a se bhar se le blian is bhí mid le heile dhéh líon revision. Tees gom gnethe se mála am ra eile sul bhfuair midne gealta a dheall se dú ná darlathe se ríist. Chreid me, a hanis tá má tar rééis fall má go se fós a dhéennn. Dúirt me leise a dúirt tisin na ró se fír. A han sin for ma fine sigurú. Bhreis se síos fiú is dáhhui se agus dúirt na nneanú se ríiste. A híle tá mar rí breistige, mar nelas gom ar cháardú éreidhil agus chans a lethirtá, céir de cheapanst. Well, a bhaid an se me si a gidear a dé sílamsa. Haidir go bhachar suas le caríán mar sin? Leis tá farsin na ginse brega dute agus de tútaimeil ó haise go leat. Níl a farsin a go látha. Nes caiit as a garíana a tain agus fáil réitiid an chlósters. Na café, signora. Come on. So, ein crack. Ní a crack, okay? Okay, tug buggy. Ní ra mé a géirí bhead go deas leis na customers na maid. Yeah, well, níl an níorm lé sin. Le haid céird. Tás a cínte go téine bheach. Ná bhíh im níor beirt, ní gún gardatear ó na agad. Yeah, you hold a bit in coffee. Freaky tar sin. An box much lofs. Can go to that. Good cappa. Hackney ba. Ní get every bird vert. Ad's tan Hackney license. Ní balch big wee meal right. Pe course direct mar vi of don't you worry. Kijk uit dat koers maar heel expat niet alles. Nessa je show in de hyper. Sorry, I'm just near my cream. It's just me all show gas dinne bell. Well, tá sagí nach chéolí mise, is muir cuiinethe mé, ach dearhann se go bhfuil rud a cínteagaí cearcha leir. Oh, it's redneck feller up, eh? Ní leabhar a bit faoi. Well, caiith mé rug bhfuil gach cosúlacht ar an scéal gohfuil an ceartad. Ní bhí mí ceart romantic. Go háirí nar a tagann sé go dtí éanathe. Dearhann é. So cá ná maidinis leis an feller up. Well, an chéad cé meile nísna go gaithim mé dé chinú go hifigiúil. Sa cén áte thuga sé sin. Ba chóir go mé me sin anna sinna dhéana láithreach, dá bhéitín an taobh sin na hógáil lom. Tá póis sé an cás go mór mo thugam lom é, tá muidir fáidir an tíomh céan an seo. Yeah, okay. Céir a thorás an sin. Well, nuair a chin teacher gur redneck fellarópa tá an nófar an náit mar special habitat. Agus cas offra gin article, eh? Go náthóg speisialta. Béis sé fe chosint, an nóid dúchas an ceantar mar an náthóg speisialta. Is cílín sé sin go mé ar an chóir de chundé afreth nó a dhéana ar a good planan í bóthar a hógáil fríd an ceantar seo. Ach ba si dábad a chur na chunne sin. Ní bhé, má anam nítar an áit mar SPA caiig an chóir le déanamh dá réir. Is muidne an agriíocht recht dúil. Tá dúlgus ifigiúil airn an dúlras an féalra a chosint. Ní bhé an dar rahacha. So ba arú bailach eile amsiad an bmhóthar. Bé, má sfér go redneck fellarópa tá an. Ach, gailin seo.
bhfuil friggin teachra go legan nach bhfuil. Ní bhéh, ní éach siad bóthir a thógáil faoid an geantar seo, mar tána go náthóga taobh hir san airí. Ní sé go legan mar. Ní bhéh. Bhfuil féip lé go túáin. Beán do bhéile, ha? Ní bhéh chéimis gur míle maithad ach go ráithú féin. Chambir sem fitaúach nuad. Agus, a sé má bochaid, féip lé. Uptar at next in the show, ha? If you go bring me a show, wait. It's saying we're niet meer naar snow. I go bring taig. God, niet zo'n stick aan te helpen. Niet in rauw aan. Ja, I mean, dat job wat kind, he's een guy, Bob kind. Wel, nog weet het tussen dood man hackney en alle freshen, maar hagen ze hege. Erin kai. Niet zo goed gezien. Ik ken dat gewoon, I mean, ton meets pub niet. Ja. Tenminste stuk ze Jansje. Denise, the loyal niece. You know, that's a crack. So we have to for thanks for you coming back, Shin. He's name ik. Just get that out. Dad. Come on, Denise. It's fate of my rust. Is samen weet me 1 jaar rust niet mo. Few more heen. Denise, heb er wacht. I mean, it's far on one too. Her anxious taig and pub in manum shit. Her shit and pub at manum. You mean that's in pub shop? Well, Neilum, not really. So could I guess that? Neil like chef. Nor vi taig dribble out like commissionary. So who's the pub down sir? Ah, so snach een bastard daar. Wat samen gelfje, hè? Ja. Dat we kinderen schuldig naar commissioner income aan, zie hem skinny big maar zo. Maak niet eten toe is je niet. Wat op as te bjouwer. Nog tegen toe kom je zout in een loortje, zo skat je me ook kloos. Maar je toe roeder bit niet heet Angelus taig, wat is dat? Bij mij is Chris dat komen. Tegen toe is je. Tegen. Jack, nacha? Sharon, agus tusa... Sharon. Sharon, hi, despúla le. Well, céir the spéisiú le dhéana that bhfuil tú géirí board nó ar bhla takeaway. Service with a smile any which way. Hi, Jack. Hi, Ciara. Gur maithadach fi me gur focail bheit ham na Bernie. Gur míl maithad. Slán.
Jack, so, ceach rudaí? Ó, tá rudí go mágra maithe. Ce bhaid? Well, mar hána se bheith máúla coppla focail bheith hamleat faoin gunra nua se? An cunra. Right, ceanúir. Well, dáach coppla nómad an isad. No time like the present. Cínta. Bei Sharonix Kieran an chuirt grúdaín se písa. Sima cheese. Cup an téanach be? Jack. Sharon, trú cheese chá cup an téan ma bheith. Gachap an tair an meach. Save it, Sharon. But the curdagus am an mún sin. Céirt? Jack, tá sé éireach. San ní gá bheith gur de le bhaimar le cht fliirta. Ní ebre sé nóir se. Agus le ras narún, tá riana hústáir ag géir rein stad ar dhéanamh. Sin an áit a chuir ditse bheith. In an bheith géir muid go léir a bháró leis a toranú fásach sin. Ní se ú fásach, ar an chuid tá lá sír an inmh. Tá an scáil dúnta mar go bhris an test síos. Ní chéilíonn sé sin go bhfuil sibh séir. Tá obair fós le déanamh goibh. Ja, wel bhí mé ag staidir, ach tá má tógáil brise inis. Tá má deil brise a thógáil nach bhfuil. Is féidir le brise a thógáil gan a bheith choris Jack ar an mala ilig mis. Tá mi sé dal amach go siopa. Cuinnig sios é sin. Ar a leid tá riana ag obair. Mar a dif, hag cup of coffee agus caprin sin mar stalla. Well, I've argued. Oh, Sheila, buas le Gia, another human being. Agus níos fearr fós, Conala. Bheith má go as mar bheor an seo. Scialúda bí leat? Oh, tá crack ar dói an seo. Sin le lédí a leisir has the gibby. Bheith sé híle. Mai, I've argued. Oh, gur mai go a haisce. Coffee a lunch mar stalla. Oh, the high life. Carcaor. So, be first refusal amsa má hánaí tas siúr ag ámar be. Yep. Agus be me gur go men I gceannas ar chuirsaí persna chuma. Ní go man eibli sin. Ní hinna dúir tú, tar tú rá bagel, ní toasted special, agus de airdaiste hána sa bairt fannacht. Dúirt mé toasted special. Chalíní, ceir tar siúil an seo. Tá sé hééis práiseach a dhéanana Bernie agus sé gur an milánach armsa. A chéar ní hééis sin na hála. Tá bronar ma bhirní, beidir gur fioc sí sús mí cheart mé. Níor fic me sús mí cheart tú. God, tá tíon thuirseachta seo. Tá sí coníd in na práiseachta rudí, agus sé gur an milánach armsa. Ní arna mé práiseach, dúirt mé gá toasted special, tá samsa gnúirt. Ní roirts. Tá bronar fao seo. Ó, tá bronar. Brenna, stop igi. Ciara, Brenna, cágur ficta sús mí cheartaí, is gáda leis go le Sharon is go steach agus réit na toasted specials. Tá customarí fánacht. Bhfuil is at Bernie. Is féidir leis na customer fánach go dtí gohain siad bás denachras chomháda sa bháin telamsa. Mar tá sé ag an nacht. Bosha, could ask a craption. Tá tríad stadaríon. Ní crap everyone. Có bhhair tú an ceol sin? Oh, Dave go actually. Dave. Cos ar da haneach leis. Is ceirt a ggéiste leis sin? Oh, tada. Ja, bud an echa catú éisi leis a gart, catú hiiscins ceasú sé tíocht. Oh. Oh, sy'n like ac yn lawr. Boi ar y ma, sy'n. O, dar ag ysyn na hwnig ar yn Portugal. Well, na tos yma ar yn gyda sy'n bebod yn siog o bwaji. Bebod yn siog o moed i'n sgaif. Hey, jo, mae sy'n hyn cynnal. Rhaid can ar eist. Ai, go on. Ei, siwmr yn y gael ni. Be mae'r asi gen bo ma, ti? All right. Wel, ydyn eist. Rhaid can ar eist. O, sy'n cha, crac sy'n mahat yn do he. Gefn tu? O, ie, da sgair ac yn di, da sy'n flwt i. Ja, wel camera gur bin crack a date yn dyn o oras a fwy locher. Tá sí damach ar sir. Dyn ni'n pynta cyn nhw torm ial yn ymwneud fan. Good boom. All right, Naima. Wel, Hamish? Be dy hwnnw? No, ta... Gyda'r hynny cael mae'r. Dyn ni'n diolch ar un siw. Wrth dwi'n dych labod I helish,
Maar beter go maar business go gan am bisi doch gero, dan gero. Hè? Wel de line te hem is geen maar uit. Fine, I see like word. Oh. After het niks weg. Hi Sheila. Oh, Joanna. Show maar, ik het maar Denise. Oh, hello. Hello. That's Castellet. Should you move for Joe? Hello, kijk ship. Wel, het is haar jazz bullet. Wat hij maar geloof dit de Joanna. Oh, well you hear the speaker cut on the shine, you go to the mountain conversation. Not the silent type of cut. Joe, yours maar wat dit is voort. Wel, dat is een 4 jaar. So, why mag I was in flight? Kan je goed de dawn? I'm all right. Gaat met piece de mos. Wel, wie mis rook hier gaan van Somalia. Nie nog tijd de Joe shine je echt te maken de town. Wel, Garo zit toch mooi in show Ross Naroon. Tá aitcin níos measa na Ross Naroon? Sé tá rá goin. Right so. Diochanna. Firsta. Kira, hi, tarsteach. Thag man solas. Tá mé gobar dénach I ggéire é seo a chríichnú. Right. Is. Cuifa le gur tú gur job ag imachtan seo? Yes, cuiban. Bhil sé magad an? Well, dog man cheafé. Ó bhí me go crackal is an ád. You know, beidir mai an tálet, cos tá pasta gimmart an seo mar cúntar taide. Agus an duine ag testa láireach mar gad ar an chans go mór seo tar siúla gin. Kira, is an gúla atá agad sa bheocht tú farfachol. Mas tú? Oh, gosh, yeah. Éist, leir min is an bas mór a caclor. Siúla tú stehan. Oh, dear, de fach sin ítach. Tá mar go buíoch. Bhuiide ná habare. Mis sé bhésa go leis an duine. So, mas féidir am sa teacht ar duine ma. Go mis an anréite blób. Na gapan tú ná go me ún sé ceas gan an de sin na hapú. Brenna, tá mé beag nach ré an seo. Bhla dul haideach. Oh, yeah, deadly. Ítach. Wel, nach an troin is na réad a charach ach an éidir in netsi. Ah, tá sam is bhí sé súl go mór leis. Tá droch dós ceartagal harta dé, man an gorin sin le ceartagus fan a fiún plúid. Ar cean dach, be pí splíon hé, na chum an snap mar nó. Snap? Ach, het wyn gaiach a peder. All made in netsi, bach pís a chara cinna. Wel, níiad a gag mi sé bóchan tan sin. Bheach an bhirta gwibh sé disqualified. Ar I jaur glosin sé bí, an ynta sa da freimin nansi bala jo. Dan vrá ynta marú. Tib? Oh, dies mar o te Daniel, cech o tosa. Mi go magar mai. Fat ceart san áit ceart. Bhfuil an scilad an túp seo. Man mú bin jága farú sé deachar fú costan mar leid. Oh, hálach gur ba. Hálach gur ba. Daring an isgur seaar ceartú. Ah, bin fado. Es bod jet ar gynjarna me couple punt is gur cháil me couple punt. Sa sí, sa sí. Ja sé cefanach síach. Cad sé begimart? Old maid. Ah, ra magat a sé sin, nach chum an cúg fíad mar tinne, se harla cearain. Amach het. Erigid. Well, that's all right, Denise. Tá. Well, níl táim. Tá tin is cíú fás a thumach e. Bé me tá an tam. Tá. Blackwood a chleid. Gos is a stay agus lí síos ar peit tamil. Be me héad té gabal a seo, na mé hé. Gyda sé? I mar réitle Denise bresiú glacu. Tá tin is cenearí. Be me dynnu bre ebalt an seo. O, ti'n gyda'ch me o'ch, ti'n gyda'ch anw cam wedi erich wrth o'r Steffan is nach, ha? Rai lef, Denise, rai lef. O mae'n siwr cynta? Lein cynta. Gyrmagau. Na rwch ma lad. What? Ta si geri babogi anw diet, Denise. Na cwrdd y peti o'ch dal y mwlog ar behart. Jesus, Mum. The tin is keen arm. Tá má sinuses ar mó bhí mé má fáiste, nó bhfuil dearmar tin dá go sin. Níl, mar is mise do wether. No bhfuil dearmar janta agat sa do sin. Go teora ciúr, tá sin an pub a díal. Nó, éistru go dtí duine cínteile. Ní dhéanú Denise. Wel, tá súlam gwyle cearted.